Kaire mutegeri mwende wa Meru TV gankugwate ogeni mubango na jo jwari thora mu Meru jora jo kujagira ntuko chionde cia Aramisi kuma thaa 3:30 ciogoro mwanka thaa 4:30 ciogoro na jora jo chokagirwa kaire ntuko chionde cia Jumaine kwambiria thaa 1 rukiri mwanka thaa 2 rukiri. Karibu tugwatanira nawe mubango na jojo. Berema kuna makarika ya maingi yara bimya bibia viraja bire kule na manja karikite na ndenda tuchoka tujatega na ritho ringira mwanya na nte kwenda kweja kugambithwa kaire mbiro probably kure antu mbuga kwendera kure antu kuthithiria but ndenda tutega uma critically makarika ya bimya bibiende tuchoka nyuma nini brema ukeja gutega nara kobaruya na ndagure kaire ntikonda kurondi tribal lakini ndagure kaire Kenya ithithitwe ni mugongo jwa Meru, mugongo jwa Kisii, mugongo jwa Njaruo, mugongo jwa Somali, mugongo jwa Mijikenda, mugongo jwa migongo iu yonthe na hiu ni oriarite na tugakaranga gwigita kethira kuririo tukomba kurweja kugurana mwanka gutweka nteto iji kuthira igita riu tukaretera na reja tugetania nario igita riu ria karoume akambuga ongiri magana jangano na kumanandi na indagura kaire rira twaraia tukauga kwina Mumeru na kwina Muiku te makosa jonto no jaura tukuga kwina Muindi na kwina Mwarabu na kwina Munjamani na kwina Muscotland kana gintu kengija kiria ntije ne atrea tukuga mantu ja Muindi na Mwarabu na Muchonko gutwekaga te makosa ende tauga Mumeru na Mumijikenda na Muruya kugatweka imakosa nteto yu iteo kinya antu bamwe batumaira mugambo anga kure antu bari Kenya je tribeless antu bau bati identity na indagura kaire kure na iria twetaga geographical identities yani nthegoro ta location is a geographical identity location no egitango yume to sublocation kana ekaethio division location ire kaura lakini gintu kiria identity temenya kura ni identity eu tugaga muntu Mumeru na muntu uri Muiku na muntu uri Muruya muntu uri Mijikenda identity eu temenya kura na identity iji chitumaga antu cikareta antu amwe nikenda bomba gutetera into biao bari amwe ni njira imwe ya kureta antu amwe kenda bomba gutetagira into biao bari amwe na ukeja gutega antu bara baije kuibangania antu bara baruya mbwere takaire batege boega ndene Marara no secretary general wa kiama kiaunda Muruya Wetangura is speaker wa National Assembly Muruya Mundavadi ne prime cabinet secretary Muruya Oparanya na ratonyeruwe na dari waziri ugatega antu bau ibarito bana barito ukeja gutega rutererwa antu batu ta Kalenjin so tiba kumba kwarira mugambo jumwe Ruto president Felix Kosgei ne cabinet secretary mwa karani wa cabinet bamuru komeni baiku na banke baba inke sana baradhiro mamba beru na banke batwire ku
na nene ba prastatos ba bainge mono bwana ndi bakurukitiegana barabarunga merite into mwanya keninjeni nini interview beyond. Therefore anto bakomba kwire tamwe gutetera right chao ntekuona ara kwina makosa. Anto be kamba bomba kwire tamo bali ishu chao ntekuona ara kwina makosa. In the first place anto bomba kuthirwa bakagwa inya. Mbere rea twara ya tremero kuma ntonyere mwanka dochi. Ameru itwakeri na inya mono. Rea twaga meru kuma ntonyere mwanka dochi. Nara twankene nembu. Itwakiragwo mono. Slowly by slowly. Turathuranwa Tharaka-Nithi retagwo ntu mwanya, which was good. Na ndeje ingi turatigwa turagana county ijiri. But yo kendo ataga kinere janande indaugire kairi. Ija Tharaka-Nithi etigagwa jere Ameru. Rea tukwaria bantu wa Ameru ija tutitagaga Tharaka-Nithi tukameka kando ja yete Ameru. Na gukagena uasama bwa muthemba. Na nteto iria takaikarikaga kimakusudi. Mantu jara ja gwikira mwanya kajethairo aja kariri ntheni antu bana nikenda antu bathuranwa ura batemenya kugana kainya kinya kanini. Antu baba konwe bobute Ameru bara batigindera bauchieta Ameru ibo Ameru na bwibwe menya buri Tharaka-Nithi. No gatega untu bobu gekirwa gatega tene buru. Mwankoko na retrari na mawaziri bairi. Waziri Kindiki na waziri Linturi. Gote antu amwa wethera bakari nthe bakiariria mantu ya Ameru. Goteo. Kakurejire kubunjwa cabinet. Goteo antu bau bakara nthe jonto ibaritani. Baba ne Ameru, baba te Ameru. Na inda ugura kaire tueta mbere tonora gukarika still na gugeta mbere gukarika. Ririo konda kwagithia antu inya buru gugeta mbere gukarika. Na de antu ba Tharaka iba kugitwa ba tribe na bwao na inda ugura antu bu kaire. Na riria beta kugitwa ge komini ni antu ba Mara ndeji na bachuka te part ya Tharaka nandi. Tharaka ba ko identity ngia mwanya bakaigwa turi Tharaka. Na de one kira be kaire inya. Namba ya kura iria baranenkana ira bagwatene bakauga tukureta kura 200,000. Na eba kugitwa. Goto komba gwikia kura 100,000 betina kara kana komba ko negotiate na kura chiawe jonto ni kaisara. Nisi ya kwadurana antu ukenda bomba kwathika. Tugachoka tukeja ndebo Meru. No mwanka gukinya amwe na gutejukia gita ukiona Meru etugwita Meru na ndeke athurano kairi. Gutweka kwina Nyambene na kwina Imenti. Na kugena uasa mabobu ingi sana. Nekenda antu bomba kwathika. Kura cha Imenti tigoire negligible. Kura cha Nyambene tigoire negligible. Ora trombaga ko negotiate chiacha jonto chiacha imanto ya numbers. Gotweke onto bou bote kombe kakairi. Na gugakarau. Na anto bageto bakathirwa buru. Janande gatugeni kuri gita Meru yari guru mono na baitere ba Karweo ba Karaule ba Moturia ba Kiraito ba Linturi ba Muiraria ba Ntwanga narwa ara Meru iri ije kinyete antu wa utweka gutemo Meru mwe wena uwezo ba ukaranthe alinganira Meru amwe na thikiro ni Meru na gwaka muntu akinyau gutweka na komba kureta Meru amwe yonthe ni untu bunene sana ni untu burito mbere magute muntu twenwa omba kureta Meru ira nkuru amwe
tugwatene Tharaka Mara gwe Tharaka Nithi na ime na Meru ejingi guti muntu twinwe ona ndi omba kuringanira antu bau amwe nobody still twaja Meru eturi igo karaja turathiririe tukuthiria guti muntu wena antu no bauge kuri nabo lakini I want to be very honest tiga twambiria gwaka nandi antu barabare ona ndi guti muntu mawe na acceptability ira akumba kureta antu amwe na command respect ingitwire kabere aja tiga twambirie gwaka antu betu nandi oja ure tumba gutega Meru eturi yetu tugachwa no wena position ya kuomba kinya kwa deputy president kana president Meru yetu turi nandi Rotero Tharaka Nithi kinde is coming up kinde kina gukira na kinde no we deputy president ukethra atenyangirwa mbere aja ndeje nge bo Meru eje turi party eje nge Meru tutena hope kinya muntu ratomba gukiria mbuga tomwaka age ya deputy president akinyare bonere bagachagwa bangi kikokere na bantu baba inge muno antu bena wealth antu bakini antu bao lakini Meru eje ina aturi mwanka nandi na no kuthithwa mantu ja kuthiria Meru buru by design antu baba turendeje tukathirirwa Meru buru by design mwanka gwa tweka ina tukura ndo achieto ikavere intano kiraito arongama tukathiria mitheka arongama tukaronwe ore ongeokira tukaronwe mwanka finally gokeja gutweka gote muntu wena kinya capacity ya gukinya na are goro ni kendomba kurari resources na tugeta mbere kuga mugambo juju keki ya kitaifa ti keki ya murano irero magwa muntu wonse orire tukeja rwarie na ruru turikanaga keki ya kitaifa ti keki ya murano ira yomba kurumwa muntu wonde rokurukiro itougere kaire kira kiarojagiro muno na rwaria ruru kathiro ori monandi ntetoire ogwe che fertilizer mitheka na fertilizer ntetoire mitheka kuritwa gitene kira nirathirere gutokwaria manto a fertilizer nandi gutokuga kinyana itwe kotini jonto onto botare fertilizer in docket in ministry eu ya agriculture endaga etaki ne kurekia kuma Meru niretere docket ya agriculture gotoka igwa kiaria manto a fertilizer kairi na ndenda kuga na ntego tetera mheshimiwa Mithika Linturi ende ndenda kuga uju Mithika kenda gutwira uma akenda kwaria uma muntora wa ejene fertilizer kire antu bawe ni mwene nthi gutio kinya antu amwe mheshimiwa Mithika Linturi ausika na manja fertilizer ogeta kwafa muntorore ku imokarenjini yonge nande na ma na hoenda orauria ntato inkoroki le mo Mithika kwa gikuo gya antu bange jonto na kwenda gukaria munene owe otio nto bomwe bogwete fertilizer
nande na ma na itwara ya very deeply rimwe mantu na jaja rinture aiji anto bonze bara bai tenda cha kuleta fertilizer bai tenda cha kuleta fertilizer ni anto bari guru nau bakire wa marandu jagichiacha muntojo rinture arakwire gikuo gya ukaria antu bangi ote betrayal enge irari nene jera rinture arathithirwe. It was a big betrayal. Number 2, ngachoka ngachioria antu bara bange bonze bage chokerwa ministry bara chokerwa ministry chiao na bamuru komen bari thirikari-ini na bangi ntekuona rinture agachokwa kairende kambuge Derea ministry chiare tawa ministry ya agriculture yare tawa ere number 1 na kiuria kira twachioragia ni ata ministry ya agriculture ere tawa ere number 1 endi antu bakaritire ntore aro muthia na president no nagate tuiji ni ata ministry go tweka ne number 1 ni ata ministry go tweka neo ministry iria etenye na mathugano ya president kere korindim begoroje yeto mantu na bya kure ministry eka number 1 endi orore mbere ya ministry eu akaretwa ro muthia lentore akaretwa ro muthia jonto mantu jaja terentore waretagwa ni antu bendaga kujukia ministry eje inambecha na kija kedare ntore ko merera president ngaruraniria ministry thine wire thira ekanenkro barabonaga ibo babwirite kuthura bena ministry inambecha dera kwa kule kwa jumbe betre kwa president kuromba doji na president ya bera wizara ya roji etena mbecha buru tiga baewe mbwao ijere o mujumbe baewe mbwao ijere leba kwa mbwao ijere lentore mbwao iria entide tiamero peke yake na iri gweta mbere kuinjwa egitarire imbwao 47 mirongwena na mugwanja kuma kire ministry ya agriculture ende ministry ya roje president akagwetera mbecha tigo mujumbe aiwe mbwao ijire ithima biere bya roje ministry ya agriculture ni retre dira minister bange batomba kwandikithia urabuga wandikithia baba inge indirect tabairi urandikithia baba inge nziotege wethre antoba ba high level barare ntura kuruketia ngugene ni anto kurukia 30 bau bare iguru nau akambudos mwankanto kurukia 30 bare ngugene ukadenkero ya ministry tetu itaga blue economy angana mining tera njoana nkeri ni anto bangana umba gutonya ngugene nau nande rinture naranire na rinturete muntu mukia adia go jonze zare okenda kwaria jonto muntu ageto becha gutuka ukara yire ende muntu jote muntu mukia na kinyakara kwa waga atura gwita magari jara manene na ature maisha mega muno ende tuchioria imbi meru iratere
turanenkero ministry eroji ministry ekwero buru etembecha ina chio ministry etiomba kwenjambo ao ekomi Meru county meakera tutikerie twatunywa ministry ya ikirwa bara bakwigwa ibo babwirete kuthomba na ministry ina mbecha indikanaga one time kagita kamwe kere Pyredram board nara general gatango gyari ere rungurwa minister wa agriculture leo methekare ntore Felix Kosigei akandingazeti mbondi yonthe akandingazeti akavuta mbondi yonthe minister wa agriculture TJ agekira antubawe minister wa agriculture akeja kuona manjau kiri Kenya Gazette ndane docket inewe Pyredram board iri naru andera guchiuria no omba kurungama akaugambu nontu wa Meru no omba kurungama agatonya na ari arume bange bagutonya eta gwitiria Meru nao no owore akue na kicheni area omba gutonya ku agatwera imbie kurugwa na akauge kirugwa tugaga rira keki ekuthithwa kure muntu uretaga mutu kure muntu uretaga hex makara mayai kure muntu wejira na chukari kure muntu wejira na maguta kure muntu wejira na roji kenda keki ebwa keki kethra ne kagero eria kurunge wejira na eria kenda keki ethithwa na oni ntemenya gutweka ini mbejera na makara x kana ini mbejera na chukari ende mbero ankareo meara keki kirugwa na ndire John Tomero niyo ya inya county ya inya na kureta mbecha kiri thirikari ya Kenya county yetu niyo ya inya kureta mbecha kiri thirikari ya Kenya no kedra eri kone area atuonera no kedra eri kone atuonera keki ore kuthithwa antu batekarire riko kaumaru aga keki kanini turiko gakurugawa na rugi keki bagagira keki area na nde nduare ku muvuri aiku njoare ku opara nyare ku na bara banki bopio wandaye baiku imbi ongwa baretete aja kekine nikenda gutweka ibo bakariri ikone turiome what anto ibathira wa para anto bakaethwa gintu gutikio anto bakathirwa bururu mpara bakagirwa gitumi bakoragwa political power inya ya gichiacha ere gitumi John to chiacha no etheni anto bururu na chiacha no yokiria antu tokenda kuthiria antu gichiacha imori mojo foot and mouth disease jo kaumara community ire ya ng'ombe thirikari kaugete na ndawa egakinya break bimya bidatu kana mweri antu bau bonde bakaithio machikini tebe na thirikari no yuge ona ande nguge chianza nironge komeretare yonda na nini neka munte ng'ombe uchindano
anto bachokerwa utonga bwao baifadhirwa utonga bwao eu nio inye thirikari yomba kuthenia antu na yomba gutongia antu ndoje igekirwo na ubo Rwanda rurunte bwa uyu ikenjwa anto bakomba kurima anto bakomba kuringira mira roje anto bakomba kuringira kawa roje anto bakomba kuringira mite yonde roje anto bagatonga bakarima mboka bakarima igwachie bakarima makandamia na ndoje bakarima membe anto bagatonga jonto thirikari ni bekirite ruje thirikari no nyamari antu na thirikari no itongi antu narua ndienda tuchoke tuchiurie Ameru obo kuona bwetete Meru ikobuyi ni nchoke ajanja Meru mbere mateta jara jaturaga Meru ni ate contractor ya ari ritango gempara muno contractor ya ateguitango ikobua contractor ya nara kurire mite kwa barabarene tukiaramia njira jawu ijo manjara twaraia ijo mateta jara tuthera turi najo contractor ya atrojuria kaburo igitarira abwirite kujuria contractor ya atrekera drainage bwega arabwirite gwikira drainage kagita gaka na ntekwenda anto bachia area iraisi gwekera kiragita maguta ya chiringi 3 kana ngiri 10 igakuria barabara eu iraisi muno manto jago Kenya anto jonto na chiringi milioni 1 no gwekera maragita maguta ya Kenya barabara na barabara ijira nyingi ni ate within a month meri 3 kwa urani ni barabara ikunyanga kukure mantaraja thewa ja ukeniantu kiragita ga akoroka ge kiri maguta ya chiringi 20 gekengara barabara tuto kona ngugeri timo no iturenjero barabara tukariganirwa mbecha cia maendeleo nio bilioni 3 kana 4 mbecha ile igwirite gwita maendeleo ni gikundi kia ndaka ikagorwa bikibiki imwe muchemane juga kwa jo munene bakugurira gikundi kia ndaka bikibiki imwe kire bilioni nkrokia 4 mbasare ikaeja no achia milioni 150 kire bilioni 4 tukaura mpe mono lakini tukariganirwa kuri mantu jara ya upumbasha akiri chebara akiri rende kidogo mantu jakadhiyo ya ukeniantu ure gitare moto tatu gya boda shed cia mabati jana kukumbasha antu ngoge ere abwirete kuritirwa anto yongwa ete kuritwa indaugera kairi otenja kana gote muntu tije muntu wao oragi murimo jo cancer kana ntore ne umete na weto thugani ara gukethra kwina nje ere na muntu tora gwa cancer motorio kana ndogwewe kore muntu oragi ne cancer na Meru egataro ere mwe ya county iria cancer prevalence ile goro mono
indaugire kairi tukambiria cancer center kenda antu bakwirwa kenda antu bathirwa diagnosis akue mwanka na arua kiroto kiugi akwire na ntetiga kubwira ntwire ndi agent wa Narayana Health ya India wikianto nao beta kuthinjwa na kurigitwa mirimo moja cancer ainda ugura kairi ogwo na woni tukagwatwa ni cancer tiga twandike will tiga tuigae John Tongarama ya matibabu lemoko na ntotigwo nyamari anja kaba murungu akujukie. It's not possible. Antoanto bataga manto jarea jagwa affect metorere antu. Antoanto bataga manjara jagwa affect quality ya maisha jantu. Anto imandibuti na miringiti na mbuga onto bo mbigwe ntegoroeje tutera keria ya dwa imuntu uonga mbuti wa mandabuti kutweka no kumagara kauga ntegoro netithwo u okethra kore mwikugurira mandabuti okethra kore mwikugurira muringiti cyo chiringi kana 50 ino gwita mathuganio sakuthuganio ante kuruege tambere okethra mathuganio ya kuja gutethwa ki okethra mathuganio ya kuja kuromba ki na intobirio kuromba tinto kinyabie na maana ino kurita mathuganio ya kwira ante kurura ita okethra otera mathuganio ya kwigurira muchere kilo imwe kwa tweka wae wa muchere kilo imwe irio kuura mpi ino gucoka kurita mathuganio ja gutwerekeria ora twita wea ntirauga antu bara beno kyabagatethwa ende te antu babothora na wamwe kotuke baba kurera ntegoroje atende goroje temanyo kuria no ntu bau amuntu wote kwenda muringiti cyo chiringi kana 50 amuntu wote kwenda mandabuti kamuntu wate na akie kuthira imumiro wamba kuthurania antu bau ake bakuringa gituma na nuije go kura na antu baba indaugere gutemeya jange ja manene jagotomera yukura murungu onyanya santo na nuije nteto yoko bathitheria imathuganyo jao kuoga na nteto ikugwatanirwa na murungu imathuganyo jao okuoga na mantu jagwetanirwa na murungu na reu nuije kinyarira umurumia muchere takao mutethia ko kutheka mathuganio ya muntu jo no ntuba uthu ba mathuganio meru eje itraurire miaka itete kuthire 3 na ndienda mbera mumero ari okarinde guru ingoge mpio kuona kwenu ngoge na maana euomba gutwira cibitari eje ne gwakwa tiga kwara yake utheri ndienda twite antu betwe kiongo ndienda twite hamwathi ndienda twite municipality ndienda twite mwanganthia ndienda twite kangeta ndienda twite kanuni ndienda twite kisima ndienda twite kirua nari ndienda twite roire rorera
twetenie go east twetenia Bogeta West imbige nto kuona Kerinto bila byomba gukeria muturira jwanto jo kuthithwa kwenu etankomo etanjia etamawa ntegero nto bumwe buro kuona bukuthithwa na tiga guchia area ombere nto bubo ibo kuthithwa bagukeria muturira jwanto bwetu nguntegere bumwe ntegere onto bumwe Bogeta West gwe kioroge gwako market yetawa kithurine ikyo nkuona ndienda guchioria gegokiria ntu ba Bogeta West na njirekari atia leo ndinama cibitari were rotere au Bogeta West yetawa Thimbari Health Center itena ndawa ndina mogeta Kionyo dispensary itena ndawa ndina ma ogeta Murungurone Health Center gutena ndawa ikioro kirakirwe market gatigatika market kwenu kaba no Bogeta West yakiri kioro kwenu ndiendo mbere imbie kuthithwa natiga gukaira ke wari auga mamare ko itenguwe ingugire kwe wa kurita yongo tumwe kanya ite which is it au kwenu nguge wo kuona ayingeri mono ate kurita nere ko yongo tumwe kanya iteo na inguge ya gugutethia ate ugwe na de debu kuona members ba county assembly bakiugo tengo yokuritwa na baibo twandikite batutegerera kuthithwa oni ndatuma muntu MCO kweta DMK ntegera mantu na ndamura tiga ngugingi kendo mpaka nyambita kulima mpoka mbita kulima mabokando mbita kulima majani ogwe ndio gankariria au nkariria au manyomba ndene ya twero tionto bukuthithwa aja na ninde njana ara mpokeni nkwenda kuga kuri ugo kuthithwa then something is wrong were rwege koyoge kauma roje na gya kwira ndatiga kingangia kyajitwe etekia kingangi kauma roje na gya kwira ndatiga gikoyo kyajitwe etekia jonto tikararo jine but na kirage gato chokya nyuma kenyeji ni ate mantuja jonda tukwariria jomba kugarurwa ichiringi 500 na monongirie mwe antoba bonde wona bale iba kaumagara jabange kuona assembly na arua bandikita mabango ndena umange kiraga murungu gotori ngorokia chiringi ngirie mwe no to kwejeteo airetete atuba bonde goto kwejete are assembly na mabango airetete muntu kakore imbecha na kire wa mbecha atekore inkorokia chiringi ngirie mwe atekore more than 1000 shillings ejete kuga mama na ara kanano itenguge okamuria ingugire ko eu yongwa okwendeta kurita gwatomo wao omurete omurie nguge eu yongwa okwendeta kurita niriko oni ntegete na ndira remember wa assembly nkarete an experience kwa thirikari ingete experience egitari ndutete nguge na no mbuga without fear of contradiction ate gotenguge ekorito meru no te karitwa jonto o kawera ate na capacity ya kurita ngugi
atena uwezo buru bako manage county atena uwezo kabisa imathuganio janto ja motho agwatre arajare tamwe jarauga tukono mwoka rijatwe baramukurukia narwa nthia wete wone nyombera mwaro no kawira akete milioni kurukia 30 flat roof wauna kathita mbere umira kirogine umetege antune au muru au kathita tege iguru au nthia wone mwaro no ngiros iri akete no tare milioni uningana nthia wone mutano na ndera wakinyangi na something like that no tege mantera kawira kuthithia eu ni ore boywe nago ro chiringi ngiri kweja wangiri ogetera mweri mwankarire okendwa kairi unenkero ngiri inge wita mabango na ngiri eu mwana kwajo muthaka oteta no chibitari mwekoro kwajo oteta no chibitari kinya ogwo ngo waju oteta chibitari okaruga ro mete nyomba au noka tweka korogi ware moi gweta chibitari angandira rogerwe angandira karire nderonga mavere fam ntekia ina mutongeria kaumana no ende mutongeria urea ukethera na capacity ya kumanage resources cha county kenda my mother ajua gwatuka gwe chibitari rintore na inandawa nte rasmiso gwita tobecha toko mubuko mwike chibitari jo ntugutenda awa ile chibitari cha thirikari mutori okwa kana mutano chia kanonge ore otengugine ajua akomba gwita chibitari are akungwa ndawa ile chibitari atejo nchumbura ndemo ikora tobecha toko turande na tuto nini John tuni kogarmia ngogeria abwere te kwedra kiritaira thirikari burite kwedra kiritaga finally kanto bate kuona ukiaka bora kitere mizizi narwa na ndamba kuona mawaya jara turi najo mbere matugo chwambe chananjira chionde nuntubo kebara turi nabu tujira togo exusto tunde togo chwambecha mbere manuje mwana arakuraga ntukwe kumo wa kenyomba ibo ejabo nywere ochuru kai kajira kamoga kudurania mbecha ito dide te utwinde konywero ochuru ende kira weterete ingerwe ira rohaji noronge bejite no kunyo churu kajira ga kuduguma gachuwa na muntu atarete madabu ngeta ntu baba bandetra 500 kana ngiri gukarabwega bobo out of fashion bwa kurugone gita na aru okera muntu ya nyochuru akuri aire bonyute bawe wambira beje nyochuru nkambo bura kinyani njuri bonyo bwakwa bota nyure randa njuri bonyure nandi bwakwa nandi kweja mantu idarimo byojura guku bikieni na mantu ajo unfortunately jara jene ekuru bikieni kaye idarimo ntona ntomurome weteta kugira kidarimo nekuru ukigera kidarimo imbecha leta ni imbecha
kana kinya manda uga kinya ni bwamba bombi kengira gyakwa mbere mpambiria kubuke uga tini mukuru kirigwe kethara ntago itangira kitharimo kinya gwa bombi kengira gyakwa gote kwenda ni tharimo njombi kengira kitharimo riu twita kiu kingi kajira kauga uchwa mbecha ka kurukwa ni gita athoni bejite nja bandeterete into mwaro kwa kigurawa ngatuma ngugi ekeja ne okende ndetera mbecha na ndeteri ni athoni ngatuma antu bange kenda bejo nkethia oni na ndeteri ni athoni ngeta atori bakwa kenda beja gunkethia nkore terinto ne athoni no tweta tweja gukuongera mbecha ingi boejo ntububu na ntikira ndo bwaririe muno inde ambwaririe kwe mwari umwe twothira mbecha cia mathiko njeo nkorokie chiringi 600,000 over 600,000 ngiri nkorokie 600,000 mbecha ile ikeria njeo nao mathiko na cia gutethia mathiko jonto twa muthaira mitandaone ichiringi 5,000 mbecha ingi ekira mubuko riu ututhure ni uku watutarira mathandu kwa tutarira kila kitu kia muntu ure okwite kinya ketha imuchiari watutarira interview ende tokunenkira mbecha utegwi kianja. Number 2, kore njenge mbije na ndari kerosi niyo na njeu yari na antu batano babega antu baiguntu mwanya na kuru Nairobi Mombasa onare muntu ari athithia group wewe are botarira nina kwete nethio kwete sorry muntu abotarira mathiko John the expense ya wewe nko kuthika ithe na nare anja atori baguchemania nao kutha mbecha cia kuthika mukuru uria mukuru nare wo fene ikundi bibia kuthikana therefore fene kuthika mukuru lakini ana batano goto nare itaga ngugi akuthirwa mbecha kuthitherwa goto tio theri almost 1 million gontukura itaga ngugi nje ura waitete mbecha nyingi no waitete ngiri 15 umwe bange waitete ngiri 10 na bange thiguru ngiri 10 ugitega muntu rukiri ngare niyo ngare ya mbecha cia mathiko narwa ukaigwa muntu akibwira nara mwaro no mami aguri mwaro no mami nje uno mwana uwa aguri kuri muntu kwete nao na nditu ntethie ni kinya nto ba uogeta no batekwije ili jonto kuona sababu ya gwekera chore bakumitandaone na nuje batrega mwankana nde anto bamberia kunoga nteto ichi amberia kunogia antu kore muntu ombera na kanywa kawe tukithikaga a very close person to we muntu mwegie muno very close eja mbera kuri mbecha mpe yaje che kugarimia mathiko jaja tubecha tutwingi endi ukera antu tontu era antu bateri tabecha honestly mbecha iria akwe cha kubanga mathiko ekera mubuko akira antu botha mbecha mathiko jije kubua ende gutia kinyera antu mbecha iria netere achongo genenge gwekera kwa kanduka kuthithia mantu jangi netere kuthithia ngogija iria
karibu antu bamwe kinya mutori butendo gono waigwa okwa no ambiriria WhatsApp na ndi mutori okwa urakwire okyabura burende gorweji bogotoma antu beta overboard okyabura burende gorweji na antu batikuria resini okyabureku nagwa no ochiometia gwekero okyabu antu bauga mbeche ichichoke mero cha barabara antu achita kwa MTF ogwe igwo kuga hapana barabara ni kenjwe ni antu ba Nairobi mbeche ikaura guku there's no money mbeche ikaura okyaboga kita guku antu bakamberia kinya kuthuguma na mathiko antu bakamberia kuthuguma na mantu jangi nainda abore kaire akuna litakaro tujia hila linalotokana na mikono yetu okyabweja katoka bure mya ore otonga bure magwa decisions mathuganyo jaratoge employment one jaga aturetera okaka na jaturetera otonga na murungu agatokira murungu agaukanira na atwe areke tugiokia kana otonga kuringana na mafikira yetu na kazi za mikono yetu. Leo kuona anto baetata bakiwa gambecha nitike kwa Nairobi nichoke county na abwe boraja county na bokiwa hapana owo gwikia Nairobi ne tembere kukaraja then wacha maneno ya kwenda kuomba Mwenyezi Mungu mara nyingine. Naru antakayu gutomenya tiga wiye mware omuntu gutomenya kwigorera mwe Qur'ani anjana bwawe tiga toje kutoe nani here no kote muntu kijara haji omba kwithikira muntu ona bwawe no monkapo drani nkenge jani kenda tomba kuthika muntu rampendete na kena nchekera security kijani nda kwa kenge to ya kodrona to make sure to kwani arohaji na leo to kuga ntegoro nekirwe nega na muntu ena mathuganio ntego kia na ara akauma ende ntegoro edre na muntu na mathuganio jago okeria miturire antu bongo bambiria guchiumba kinyanda aboeta bokejo ntegoro rake ende manchange nkomba kwithithiria yanko na mwekuru ndato weta chibitari aside talk kore arambe mbije tokathithia ruo muno ya muntu chibitari ukwenda chiringi 80 mwankega to force ega to force kuthugania kuthithia arambe no ndo chiringi 80 zaiji oni ni ngwangwaka kure ngwakaka mwankanda kinyamonga chiure my god ahana babe to kuruga chiakira jonto ne maisha ja karao kuruga chiakira okyabo gukita mizizi na anto benda kuritoke bo igwo kurwa nabo batekarite okebo wo turenda muntu roge mpawanto ekire chiringi mebukone antu nainda ugete kaire ntukoire kanyuma ntomorome akomba gweta mbucheri aigorera kanyama mbucheri ateterete ng'ombe mutori ekwa barea kana daktari advice mutori ng'ombe uthenja kinya tome munta china no titetha na etugira nyama ile cha gukoba turenda mutongeria uri ogekira mbecha mibukone antu baraba ije mitungurira kabere tombijewe aikeri irrigation scheme mitungu erente kurwenkia lakini narwa mitungu ne imwe ya ntegoro ira ntongu buru
imarigo, karera, nini, bila bimaga mitungu. Kure antu bange barete into revolutionary. Bigo keria miturire yantu. Turenda utongeria boga kunora antu medho. Utongeria revolutionary. Utongeria bagokeria muntu atiga kurombaga gutura arite njara, muntu atiga gutura aturetie maruno nto bakiro ya muchere, muntu aturetie maruno nto bakamurengetika 150, muntu aturetie maruno nto bagambuti cha chiringi 100, muntu wengwa ombe kumagara agachionera 100 jana. Ndienda kuga season yeje itara na matunda muno nonto bwa eonino, lakini mwankana harwa intueta chiringi ombuga ntigerie mbuga less than 30,000 kinya 1 million metene na ilo kwa kiropu ila very poor. Muntonge nkiario no manto matunda akambera mu biashara weta mungeri onkobo baka mutwera matunda ya between 6 and 7 million shillings. Nkero my brother, my kid brother weta wakirema muntu wegoro akembera akambera ibo mutwera matunda na bateraga gutwera kirema matunda ya chiringi 1.5 million. Turenda mutongeria uria wena capacity ya finance miturire yantu. Na rero ngokwera ukirema utugweta Dr. Kirema imutano no professor gitonga kana Tamburugo eta wa Kirema kana Tamburugo ou ne lecturer Embu University ou gutwira matunda ya 1.5 million. Na kwena banki ukubatwiri matunda jawoge example keja na kaja tuli mutongeria ureo kareta revolutionizing projects initiatives, mutongeria ureo kareta mantu jagokeria miturire yantu te mutongeria kirumi wa ukarau atura thekete antu mantu ne jokea. Ndienda muthikeria kuga without fear of contradiction impeachment ya governor wa Meru kera chereri mono na ndienda kwera member ba county assembly kinyeje Karema muimpiche ni daja 5 muimpiche ni daja 5 na mbecha chaura cha kumike impeachment twere ni twere public ya rugura pembil to change ni mbecha cha kwania incompetence to change ni mbecha tore wananchi cha kwania incompetence. Kera asima tutagedonas bato wananchi tuena uwezo bako garimia, tuena uwezo bako garimia impeachment process. Toru gororo pembi ondadana na komiri akombe kire nao ongega na rawe kire nao na kinya kedra iturero tuatere but incompetence antobara bena medo ja kurugoka antobara bakanda weti na mbere no mwanka twiringanire toriteni incompetence county na Meru toriteni otongeria retrogressive county na Meru toraganeni na antobara bagwekera incompetence jonto muntu na kwa contract na bange na bo ukoborwa na chiringi 500 na ngiri beja na ibao. Shame on them. Anto ba ukoborwa
beja kuga incompetence erimeni Meru. Shame on them. Nambere kinyaro mabange bana uwezo bao kobora bao na bo beja na binge, lakini kambo ereni korita incompetence in Meru nonto bwakuwa muntu omurengeti, nonto bwakuwa muntu madabuti, nonto bwakuwa muntu mabango kinya igwo gutethwa tanto bau bangi gutethwa Meru etekwenda maromba. Meru erienda antu baume bathithie ora babwirite kwithira bakithithagia. Indaugira kairi wenda mwari nthio kagambie uma alitarine wetio gachwari na arabari arite wari kio kuga migambo mikai baba kambitite na ndi ntongeria honda my steps ndio kabachwe kuri manto murungu akwete ukethra igwache bya ko bikonda kugerwa aira kiugeri maromba jate kwenda kana aira kiugeri wetio kugere igwachi na tio Meru itothithie bora tuburite kuthithia John tugutio tugatujira tiga bora bangu gicietu bangu gicianjara cietu na bo itio twiretere no tio twina uwezo bakurita utona murungu akiringa kura, utona muraika akiringa kura. Mwanka aramisi ewingi ntuko ya aramisi raitha tunanusu mwanka thenya na nusu na guchokera Jumaine themo cia rukiri mwanka thenya cia rukiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.